Testing, test, test. Test. S1, S2. On here. Test. Praise the Lord. At kilakya na mita, minakiwa, please. Okay, well, praise the Lord. Praise God. Nalai, nan fulwa. Fin million si banga kiteo, kumikit ko ni mito. Rain naman na million si bakti kiteo. Eh, bitel wala lo show to kuflen liya nga, clean. Eh, sin sinabangan so, esmak nila si speaker. Kilakya, tago. Si Henry, bait mo utak talaga yung tayo ki corner sing tamante, kita fulay lang kung nus. Del to minit iti na post le mo ito ro. Siguro sa kumikanto ko na ito. Us talit na timan. Praise the Lord.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Life wo sound. Good. Hindi na wo appreciate la wula mic school. Amen. Ano yung mga mitfag amen? Yeah, hindi na force eh. The scriptures eh. Why is it that? Oh, nga ako lagi mo kung amen yan. Praise the Lord. Hallelujah. So, amo sa media, penom de la kula, live, all right. Wow, okay. Well, welcome with Kia online on Masimit, Nasumdel. Sajibasan with we got online and praise the Lord. Praise God. Yun sin may nagawa march ki floor ki bel sige. Yoko gini may wala sin God ki plan wo like may nakula pe. Nasish na kayo at konto ko pe nam sige. Kat Allah finga ito na pala kumito pe kung dalal fingi pala kadel din liki pise, na liki quantity or liki quality. Liki insia. Amen. Ang miluto de ikaya ilakkel mi masingen. Numbers. Kadil rin mo begim numbers. Ildi yoga legal chikeni pe ilva mo. Tina ma ubesi singa. Tina ma kulukse pe. Finefela li mo negative. Kat suppose ni chikeni ko ayangin. Rokto kienlan kado hash kalmi na sil hash plan lan. So kung fineli mo tina make sense na sium. Ana ki me neman el sapay kilen gwen atule itinal le paying ben sin met shanga yi yo masin so len atule yile I betot le belikar tina belsi postliki belit kosh amen nothing ngako gida na nothing yile belsi vanna fall makes sense to point ke wa moral ke pa it's not about what you think or what you know or make experience, but it's about your obedience. Our obedience is in God. Like fin me God will value mo kumin me leni in share rogatu me to koy me to koy me to no me we ngeliya tigin si banga dali mo koy fumra to mangen to tebe pangen when fin God pa fa ko finit na make sense Nasum, nasin fellow, il obedience la pa count ki masingayo. So yun ang gudin ko nito na pa ito la. Hey, finit na make sense. Finit basta mafakang masi, fak gudin wrong o kat experience kaya. Kung may cool siya itong fakang o kung mo experience kaya singen pe, just do it. Just do it. Ano ki Bible actually. Amen. Amen. Praise the Lord. So nga we ko was igas na takin nila siya. Kaksigin gat kibelsini metligi kaslan gat it kopya na shish kibelsini so eyes closed heads bow we fishmin refresh na siyum good medula inte distracted ukon medula hallelujah katsupe na ibash na yedom baba medal kibelsini ganito na pala mola shine bo kumpara lamang na giwan kon possible na shish kibelsini opportunity si magat liek pe Makatsupe na to na kay kiek na siya ko singi. To gren we ilyat na kilin ekosa sa singi papa. Insupe na liye ki kaslum di mawole na dum mamakula na siya makat may tati ito ke. To shock to ki jibin na grace loom kumito na pailas fotodo le na nakla sho ki liye la sho pel na kay wash. O kum di na doing going akeli mi na siya mafal mawona siya kiden ko nukuye ko liye. Ingo na kaya ko kilala fingi lash ki fa fashish la sho pe. Parang babang awi mawit na gawa ki ko sin ko ngida na you in ko exalt the wing na pa ki bel singi honor ikum na pa ki praise in slow march yours ki bel singi baba inito ay na ki cast to makalimi na kumito na pa metligi na ki siyak sum may ni na lash kum long metliga sharon kum rela tay metliga na siyak mana kaiwa kum akali na pa lapan long silum lapan kolom ushnaklum baba kat kinak fletjikum the legat limit ki days cast to ki bel singo
cash got na kayo in second lane years renew na pa mind las ke bel singe ke cast lo mon lo min renew cash ka sin na kayo kiden mind las in receptive na pa na ke cast lo heart las in kek na pa kiden inner desire in a deeper sense kiden li ke cast lo take li call as fena o in li din lo min to kona euros pe kiden mo east cast lo ke call lo min got te si fena pe post lama kat sa fall le foto lege baba katagilin na ban craze lumpel na kayo pa nga wi mawiyat na kayo kipelsing kon is na belsing in fact kulono sum baba kulono sum ke long sil masun gati hoy na kim rela fada ta kay to ko ni kipelsing matil le benge long sil masun gati kai sin na kayo protect ko di ki shama tal lo power la kon to ko ni kipelsing kung protect ye kai sin na kayo sebe beat la art la show tikis bin mungo kat kang la ore malas katay na mga trala kis bin na grace lo kuzi bin na kay ko kinin ko takay ni na si kipelsing ko long pe mga kumakula na siya sin long kulono sum ki mit kolas ma kung fulie pe ko mit lutilas mit akay ko pe kipel na kayo pe kat fa kulono sum ki genik na kayo mga morela na siya kinin ko we base pe kipelsing baba kumay na fall na wala na call na inakfulat check pel na kayo kat flowing glory honor praises na kayo fa kulono sum ki ko singi kulono sum ki mulan kai sin na kayo kulono sum ki cast wala na lumay to kay na kayo kat kai sin na kayo kipel singi kinin Jesus kat siya may na kayo amen amen praise the Lord hallelujah san si basang ni Jesus asi ba na welcome you na kayo online viewers may ke floor kipel singi paingum na ke Bible study last ke Monday August Lane singaul akush Monday siya lu singi praise God pelo jopange panangati siya sham patlenge fleng pelo Allah de nagi pelsi me to kite sang sil Pastor Frankie ki pelsi nge tokol Pastor Kevin fin pelo Leila Pastor Lino toko na tokol Pastor Kevin or finish arrangement siya kung del or siya wuna. So ngay sang belon si Pastor Frank ki bel singe sang si Pastor ni Jesus ki wait force si mo ako lang duyak ki bel singe yo. Test. Praise the Lord. Well, praise the Lord. Tuesday action with God, man la pege, Monday night Bible study last show. Subana, mahirif, flop na ke message slide pastor ni noy kaya ma. Alena, amo pharmacy pe message kaya. Ako yan ang gandiye. Ingoy, nanon ko na ke. Factual, Peter na si Jesus ngala. HCF sa tala, lagat kin so, koko mo ikam nanak ke mata lash ke, nga non ko na ke la, fin bang am ta ke mo chingay, to tikle to la man ke wa song, kishpin nanak lo, ko kishpin o ye ma ta ko na sit ngan kay. Forget about everything, you know, just throw in the towel and say, you know what, I'm done with this, I've had it. Like me ta ko tero fin bang am ta in the som niki mo sing nga consequences ke pang anon ko ke la ngan me te to kasan ka che nga to la mang nga li na ke mo lak ste na kan cham ram na ke mo la la it would be so selfish for me to walk away from this life forgetting about my loved ones mo na ko sa ya na ke ma ash ke mo lak ma me nga liye togo na ke mo ching ke spen me ma papa lang ni kia na si kan kan ige san sin ma o yes na togo ti lang ke mo ching ash ke mi se ni so in non gonna ke message ga le na amo fall na shesh la me na long ko vin in kasina
in kasin amana simple si in orakum shangala matake mo chingai ski non gonna pay la mesi ale yokat fin non gonna ke e meti se ok muman muetlom ka talikwim ka seuloma takani ke pel singa kum totik lesom ni ke mo singa ya panganen sa mga liye nama ito ko keo pasal ko dia penay kaya papal kang la grip mo call talik kang la and I'm thinking about like it's effects ke mga ya ete kum ko inte plakin and tukun ngan pa plakin na ke talik na tum full na tum ngan pa plakin suffer ke ma concept me ma kuma kiel so den karang na pa molar as metalal fung ikespen pangma kasan ka fat na ke molar elte kikiep elte na history le flopum bena history always repeats itself na ke mga kalam ke ta ke musingela masom la pel thousands some years ago eshil bena flog lem just has been a flog na ke wana ke pa pala kelme flog ma na ke waso wa ke na silbe flog len kan silbe share message ga la nga on si non ko Aman ko na pa na ke mesigal, fall na pa na ke pelo, na ke mula lash na ke wine kan siya na flock din kan diye. Tamasi nga ke share ke missing yo buklan Philippi sapta akos. Philippi sapta akos. Posakos na ke itgyos. Niso mulang na ke ten antila na ke. Philippi akos posakos. Sapta akos posakos na ke itgyos. Ngan kain riti pena. Elang rejoice, riti gegas belang elang. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. I will say rejoice. Gas nge, mga ma sinasil Paul kel matake in prison, kel shop mata in prison, pelmeta to. Kel semasa Paul mata ke forcing ke Philippi saptagos posagos ang ko siningan pel na kawa ke kos masifan na yun lem la jipa ngasi feel fact engamet rejoice in the Lord always Paul is in his book singe ke prison cell in Rome yo na pa jipe ka din sa masi la Paul in mata in prison simus mai ke spin molin na lat ni lalo el min na pa yi mai fact ngai el fact na pa la non ko ke efin pa nga ka kum matalin prison le pa la ko me nga nin tai ke prison na ke mai tuyom sa ye mam ta na ke sa ye ma seriousness non message la nge la ke me pa na kan repeat ye el civil be fact nga fact ana ke la nga civil be fact engana kin le na Paul tells us that we can rejoice in the Lord always. El min na pa faction na ke kingan non ko na ke in mo chim tan ke po sa sium fa ka ke mo welin mo ta sha yang na pin pa nga ko o ko nga sfen na ngan te kam tan pre pa lang kan si mo na Paul ngan kan si mis mo ngai kan na ke mo ya na men na ko nga pin na ke pel nga pin ta ke tro nga ta te kan na ke post la men nga ro ngai nga ma na fret nai nga na Paul ngan kan sim la ta ke mau yel ma ta sa ye mo kle ka lan sap sing ko nge fa kya nge we la na ma ore na si nge mo tari nga flek in trak lok tai wen chpe nga wen ma ngai ro nga sin praise nga pa nge wen mo te kya shi ye ma na ke wa ena kita are ye na ke situations as believers in Christ where would you be at fin non ka ke wo yen mal samosa nge ko tingan ko tin ngan in lem pel na ke wa we ko ta pelo ko te ingan ko ta pelo ko ku fly ngan ke ko ta si pesa ye na si pesa ngan ngate itala meta I'm not sure sap I'm going to agree with me in some other things na ke masik na ke fail ngai la situation let's say for instance situation masik ka finan mawingi la kot finash ke la e come ashe yem sing e fin bang kom ta ke situation sing e mo talal ni se pa ko
Kung may lose all hope in God, kung may lose faith lo man, kung may ashe yam sing if in pang kung take situation sing ay. Like nga fact nga kung can agree with me ke ma bus, the shop kung ka pen disagree ke ma nga kish pen. O iya makting ka na like situations matilang katilang trials and tribulations makatilang na kaya nga la where would you be? Where would you stand in your faith mi saying kung pintilang na kind situation mo sikya nga. La kung may fashion na mate kung may tari throwing the towel and walk away like kung na kaya message kaya la kitin me na kasina orang sa parle siya nga lang may nakaiwa ko tola man ko nga ro ko tola mo singa sum na ke folok na ke felangan ro malongs lan felo mo sin si pangan na ke mulan met talal fungi se in fact la el tinama ingene ko si pangan ke nga dia so I share ingana kay ko na malaglu saglu sa arma sikyakin in mo in law me kum kufla nai ngan ke ko to so kum she ko in ngan in le when God el pai pel na ke wa yok na long sal a grace a mercy law na she sharp pel mercy law God na she jale yok pel na ke pa nang ngai to na pai la fin nga skip me dia na ke situation se finan ma nga fin arsh ke la when believers in Christ, I lost my life in Wang Lelom Siko, go Arshmet Lok Pise, Som Likima, Mise, La Nayashi Kemo from singing. I said, Nakain on. I said, Nakain Nata the Singatin going back. Oh, I rejoice in you, Lord, regardless of what happened today. Gonna get my sick out. God finish again, can reflect. Napashki, Piche Kumlakum in Mata, Eke, and Jimmy singing, and the Gamasikia going on. So no matter what is happening in your life, no matter how bad it might seem, you have a God who loves you and a Savior who died for you. And promise, moele wikum always sent to my path back. No, ngariti Philippi saptakos wasakos nagigos el akal na ken situ ngan fingon toyak na meto pe fingon toyak na meto meto oh okay gulo lang lelang kalen mong fusher kilomala lelang kalen mong fusher los na sin mo na kaywa le melap kran in tako le nikmet forsya ke katay na ma in proi los na ko siak sin kat ke mo in na los pel na ko sin siak sel ke in sekulo misalon kat se yok liki ma mo ta kain kalen ke karangan nang sios naklos ki katay na mo forsya ke ko was masifan male in Christ Jesus. So nga kina share kan me ipsing na ke ela kalemi na ke force gasting samram kin na ke aten me lang force nga ke samram tang la gentleness the fact much gentleness so force nga mana ke nga na pole la kalemi be mo let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. God can rejoice in the Lord when God itola lem lang na sum na lang rat na lang aka la ni met force nga kita na mai in proi lowos na ga siak sin God ke me in na lowos pel na ga ko sin siak se ke in sekulo misalon God se yok ligi ma mo ito ko in kalen ke if I carry on in chios and not close to get na my force niya, kiko was masifan na le you in Christ Jesus. So ngaw na masin ko share na siya sing na ke Philippi saptars pos na ke ikos ngai in ko na ko na ke mo la so la ma upe si kya pel ngai ma upe si kya ke ta na ke mo lan ka si so nga share na ko ni kesa na shares la gite share mi sing fin pange kind situation ga tilang na ke example na pa na finan mawing ko na siya na ke molin siya loman na ke loman la kung may share ye gite share mi sing fin
Katay na maupet ka na kemula sa lak. Deshet na kain kaksakin God ka kay season je fin ne kumanta ke situation kind situation like boy ngai mile shom tain present na zoom na sin ma wi ngai inakel akai los kemula so nga wala na kay terma singa kelen chim ching gespen nga non ko na ke message pasel pastor Lino na ke puksi ma share kinya choni ka sa sapton kosh igar ma share kinya kaya ma la kel me la ye ko se som na ye kumpin kome som na ye kumpin som ni ki ma singa ma ka tash ke ngai kome tomte kom mantain singa kumara sak som men sing welan sing ara si ko musinga esu kana si ka kin singo te kain wang la kumpin te settle in singa kum te kain kan la ana si problem so ma kum tilang kan solve ye in singa kum te kain ya la na sing kon solve problem lo man sa ye te si kya kangan u ko kom na ken kum som no another kum som akyokeli situation no man sa ye ko kum situation no man kum deal it with it right here before even move on na ke next issue lo man issue san mo ito elde magic si kan si kya mana ko ang ala mo ona ke pa ta ngai mana ko ka ten na ke Boroi pamasing Allah mo kan sang kanal sa kain noy na kan ke mo lashma sang line kat ko sang aklu ke mo lasho so kat fin metalag ni si mata ke mo sing ka tera poroi ka tera rit lasho pangan ma ta ka tang kat leo katang ek le kat ke spring kat te met poroi kat mo kan la poroi kat mo kan la ina ramang na ke mo lasho so pang ma kain share ke pe sing Kilokak sen kat ke mulan mat nagawa silpe ngai silpe takla kulela pelan sil pastor ke even ko pastor na ke ma arshelo sa klomala ke pelago praise God Main met na kayo woo! Ngalian, Brother Ali, kelanjikan ke muman, ngalian met na kayo oh, thank you, Jesus. Kuloke, ngalian ba met sasi sipe, let's sipe ngat piliye, Choco, kelanjikan ke muman pe. Nasiwas na kayo siya aruna, inkoin. Tako nagipelon, kakita kayo nilan matalal funi. Mafal ka din kayo laro. Tako lumanak kayo na pa siya, machisayang. Anangan, kingalong mo nito siya niya, siya kaya, nga pala kayo, kain silan matun nga Dahil mo ta, matun siya na siya pala lang Ngamata ako un Christmas ko. Porong namo orik ya cash like is ko siya bena. Un siya ngamata ako lang noti. Siya na ke Christmas ya. Pa me mitse orela cash ye dalya ke. Ano dali na kuluk kay kwal beke. La in mata siya ya un sa ko nga mo mitse saya me ta ko ke. Sikya. Masir nga fa ngamata ako first Philippi akos naki-sendria pa takoge. Rejoice in the Lord, Rejoice in the Lord. Apa, Brother Frankie, tako kengi. Natarang itafil apena. Ikoy, me we na ma inakri mal fakope. Na me Pangan mga kumin inaninash ke. Kot na phone na itala. Pensi ito ko. Alin na upeng si may Christian na kayo.
Na maasi mai shukie, maasi mai na nars. Akalimie met een kaart, pa maasi fakne. E alin na kalim na kumalan siya. E alin na kalim na me kumitaw ke kum rejoice, ke kumingan. When rejoice ako, joy helte on the happiness. Helte we pay, we ma. Rejoicing in what I mean, it's not relative. Helte me what I gava, helte we ma. Feeling pelupe, confinita le circle man, confinita le circle man, arching up. Amen. Arching up the pangan my hack kellim ye. La circle man pe. La akelim la circle man. When arching on them. Come to layla situations ka mama in kan back you down. Ko orela kumin kan sa perle. Kung ngayon kumne alena ekalim mitsima me kumkoin fact na pala mitsila lalfungi fakan lalfungi wali katke ngayon plalan. Evin mitsa per kahit malong sis kaya sa per na kima tena hakuk lalfungi. Hindi ako kumkoin fact, kumkoin nakiling. Mayin matsima ingat pel na kayo regardless of what situation you're in, kumaingan. In full when in the midst of trouble, kumsak na ingan. Nahalin na liye wana ki Pastor Frankie Ilfaga, Paul in mata ki pel na upesi ki mula, and some good. Masi kuming ko'y dingan. Kuming ko'y rejoice. Naliya ilfakang rejoice. Naisip na fact, rejoice. When mafal ka din kaya si pange. Ilak meak chupanak ka ila. In fact, kuminingan. Masipin pa fact, kuminingan. O yun. Makalam nila siya kuman. Na ingan lo mo, Comme elwiwi etolum ma refill na shumpe. Na inganek luma kum alina kum fingmetsima alina yokete lapege me ke Christ ke God ke casting God. Mana pais da kum te coin leila kate na situation ini me katang kum de. Kum me mit na ingan si feel ne fakya. Ila kelimi na pa level of understanding lo ke ma pais ingan lo. Nang fact bematsing Wait kum ingan ke me masikat mo kay na masikat na siya ma kum liye mo matako na siya wo. Ti pangin ma kete na ingan peke. Ingan peke ma katiler ke mulan mo siya. Buin kum tihin na ingan kun sano la be siya ta ko wo ke mulo man kum fainga. Kumaingan ki kumdiye mauyom nge. We papa kulo malala. Alina mukti na pa panginingan laso. Kotte sano kidin kain wa mawu mo kay fana na sis na katfenga. Kotingan ki urik malin kat ki mulin kat siete. Amen. Na pwedeng kot finarang ingat na siya titui. Ingat na siya per na kiwa. Yok ki na kiwa. In fact mo ingat in Christ. Ingan lo mo in my Christ. Na kumito la siya po mo. Ito la siya katlo mo. Wow. Pwede kaya kumito Christ siya. Kumniye. Weng na paye. Weng na paye. Wakan katang kumne. Paul siya na in fact. If det minns jag, finne hoflofol, finne marchen själv. Majen na kayo at det kan katang. Oh, hallelujah, praise God. Hallelujah. Kung floki, kat sige som na ke, maritin ngayon. Sige rite la. Agos na ke itkos.
Masih bilbe bak, engan. Terus nasin met na kayo. Dahil may lapkanin tako. Nikmet force nga kikatay nama. Ein bright los na kayo. Siyak singat kemay ni na los. Hebel na kayo ko sin siyak silkein sekulo. E mistelan gat sayok ligi mamayta kain galim ke. E fakarangan ng insiobos. Inalak los. Force nga. Masifana na you're in Christ Jesus. Wow. Essa carving ko siyang liki katay na may force ni. Wow. Sikiwin, lay na masingin kain kili na pa eh. Kaya kumeli na pa la wang na pa makume matasa pa ke. Mayin. Ingan na siya. Ano kaya super na kung hindi masingin kating kaning anak na. Jesus na karen na takope. Pangit siya man na siya. Kating kaning anak na tako. Tako siya ngayon sa matari. Ilako na mada kiwa siya makotli mo siya ngayon. Siya ngan siya na siya. Man kadito lang. Belan lay met tako. Belan lay mapkaran mi. Masipa mo yung anak. Kating alam na kaya mo kumin inganak in Christ Jesus. Wow. Kung ko'y nakilin, lapan, wala na siya makumaski mo siya. Kung fit ako na kaya ite, kahit ngadang kadin refill na siyum, kung may alam na ingan yok ligit na paye. Kung masima refill, nanaklan God, kamapailan God, ngay paoning ko sa kaising. Kung din na hingaan ke, lama siya ma-osh, inkom ngan pakolikin na kaywa. Paro kung ko'y inataw nukmelan ka hato. Paro, kung kalim ki bang, na panan, kalim naman siya ingaan siya po. Nakotito la, refill na siya skrin kayo nito la, wait, belan God apkran mi ki ma, akalim ye na siya nga. Belan God, belan layim apkran mi tari. Na ilakalim mi na siya, tari kirin kayo nito, ki mawula na, makadilu siya na siya stari. Kot, may Bible translation last ke Victoria. Kot tako di pasal lain cuma Jesus in seses taki ingon. In fact, Baba, layman kasaw fel kulo tako mukhan lang maingin na sila mo ito akalin ako mikes na sin ilo siya oy natalik ilang kusti ko ito along may full pas kinali kinalo at yan ay kek na silos askien si ikek na sing na sum we pace ke mama wukle ke full na ke full itaw misingi maluk melan God ke kastal ke spirit lan God maoning ko initaw ke maluk melan God payanang ke itaw siot na paingan silong siot na paiko silong misingi kung fine meta ko na kimulo mo, kumitaw lang, saflayom rekpetari, saflayom wotari. Kang afin fakang kumaingan,
oi, kuma tala safla yung mutari. Na meta ko ke mundo musengya. Praise God. Hallelujah. Mana pa sila kote na wing mata salong musengya. Salong akala mila kum tenay takat. Tenay takat mo. Patatuwa siya akala magkaifa nila kum defeated. Kum defeated tari. Wagin call so, kung matay casting God yek na nasyungan, kumaingan kipet na I can guarantee you that. May casting God pa fact nga. Fin ni meta ko, ngitin masaper, tara kumame, kumkan smile ke. May kumitaw na siya katlo mo. Fin ni kumwagin lekya, kumitaw na pala ko sumlaya. Oh, masin matalal fungi, misa el mong lesa na siya. Masin matya mateta kat, misa masin siya na yok siya na siya. Napala nga alisangin. God siya magkalal fungi lash in Christ Jesus. God welcome you. Ano yung kat fakangin, ano yung mata, bakit kat kitaris mong lesingin? Kat kitari palakit, wala naman God. Ang misa mong lesing na nasyon. Matula na sa anong talik, na wala na si Maya. Oh. Ikuya, kaya sa pasta pe, katong pe, masima, in fact, na ke, oyen, kalain sa plasyo, katfin, me, orik na nakke, kaskin kain kun, consequences ke o tebe na wo. Si sham makoy na din na kay kot ke. Ona ke los fak ni be. Makum kain kun ngayon, koy kum. En kumaswehan, palakun. Shamram si, ke, may singa mo katong fun nakali ke shamram sko ngi. Pero kata bela kat miss na pa siye may cleanse up when God. El sapay. El sapay lan som fakak kienci. Na ilorik na nak na ke. El nanaklala pa el siya nga som na kienci. Mahin el tepe na lang si mat kienci nga. Mat kienci nga ito yak mo mat nakaluklat na. Na el sikilan kain kun katil. Sapay na ke. Dahil sumde mo latikit sila, shrek nagyaksa ko, na yale. Shrek nagyalas na mo, bakyaw ako. Masi kain ko na. Tako, aro si may maswaya, palakot. Bakyaw na kimo. Si may lash kaya. Elus na malatang ka, kasum ni Kenji. If skilling kain kun God. Sam si toling liya. Ske sana ge dila pa fosi kiosh. Ela kya mila. Kom te kun kain kun God. Kom me kain kun God na ye. Fosi kiosh ge read. Amlas ka tengani read. Ngay som nào ye, in kaya yung laligi ko. Ngay kaya yung ye, ligi ye na to.
Komash Pewe. Kule shibe ready mo ikosh fani. Shibe mo itake shibe katake ni ready. I som na ye ingaing ka kigo. Ngai Mai kai kaing na na ye ye kiye moto. Ngafin Avin som na in kasao komash we. Avin na influence ni se. Avin ne sopra loiseligi kataleb. Kamatayin loisel na roto. Komash Pewe in point. Tashokta loja etile losh na sium. Fonga Ireland a galim na sium. Aina lane. Praise the Lord. Losh e galim aina si na sium. Amen. Come gang na ye. Come te coin gang diki God. Come the liye, you cannot run from the long arm of the law. There's loopholes. There's places you can hide from the law. The shak the masing he wangin. Wangin nang wangin. Finne lost madel tun. Finne mise. Come te coin gang na God. Oh. Met na lan met se. Met kalan sap silan God. Chike gang din God. Asafla ye elusie unga ye nasin. Te nasin sifena nasin met pas. Liye ki ka chike ora na naklash ki makate spekat ke. Kom pa falimit na kem kalan sap si makate shot na shungen. Kom in te fak ma kom te koina ro. Kom sa fal. Oi ma ke Moses il fak. Ka de sa pa il fak ma nga ku flen tram. Nga sa pa in tram. Kom pa woi mit ke urik mas makate stella na shungen. Wangin sa fal. Wangin shortcomings makume palakan win. God el pore kum elit ala me kumaske. El formi kumi metligi na kum me elitay kum metligi na kum isus le el aki mange fal in kum dari. Nakil maasi main aki in kum hen akula in kum hen kumin fa mo ngate ko. Ilorele tari inkum, ilorele shoot tari arsinkum. A marsi by Lorele na ki purpose singa na is that mo umbo ngasafal na ke. God, it's like na mash don millions na kumba fal na ke ansi kumash. Kumba fal na ki kalan sakti kumash ke. Oh. Liege kotrike inorik na nakke makati orik malan God ko kunokon klans up lash na sin God. Kot finorik na nakke ki there reap consequences peke. Why pa naki Jonah? Jonah kumyak le. Anin isin ik nalalapso ko. Fong tolu. El matake insien iksogonge, el paroi, el pandesin God, el auliak liki nanaklal, ngakalan sa peko, nakadil, wala iksuga utella finena, en sinamay kain kine, en sinamay kain kine God tuwe, utella inse, na ikalakak. Konfin riti kalim ke me fakik silan chona ke nini feng ta elpa mai chifanna eventually chifanna ma orela poste met fulla kama tausin igar she fulla liki ke after hearing the preaching of Jonah ilmo fakla tokasha she elorela proclamation she the mait na kewa e maurak na kewa intamungu mait na kewa in fulla shuk God tapanan
Lima akustin lomo ero. Lima si fena na naklomo, si akustin lomo. The consequences my ero like a molom, a molen with upkan na yun. Ikolla mo tan fer na phone si. Kishpin auliak tigin na naklal, sikile na akus makati fak. Moet kain kun. Kom de kan kain le. Forla, ikle. Akus makati fak na suma. Bayin, kompa woi mit ken sa kumas banyan. Kadi de na tafung le. Side kom na ken singen. Mo. El na aku kom le na tar. Ele tay kom. Met liki pena. Fellow rikta ele tay kom tari pe. Hallelujah. So. Kuden ko hindi Kikot tako na kikden kot long at pang tako na sis. Alin na fall na sis kinin kan ingan misenge. Ingan at tapay metan katin kan ingan misenge. Kiden de suk kiden kan kain kan. Ma kade tangkat na kel. Praise the Lord. Pain met na kayo wape. Kuloke ko met online wikat pe. Katan bless you. Ak kayo kumke and kumarswe tu na ka kimakade lakyan chupe. Praise the Lord. Katakan ni siapa vloglan lagi buklan John, keren kan siapa kigat na ki mama kat finish pe mama te kalan pe ke kan kisinjek pe kalan wo me Bible study ki Victoria pe mande spelling kisinjek ma pe banen. Menake mama aspeke kosnge wo pe na spellum finish magum long kisinjek ki pe ana ki ikekla ro. Kalamak me lutut Bible study kat lutut ki me mande baye. De kalim ke, una, okay. Kachki takini flok le li kisinjek se inkoin men ingan se mai takana shishke matako kishpen kumde ridi kasan God magay panna ingan matako ilti tako ki kumridi kasan God ilti ko ki ikekta na suma kumridi yan when got fin ridi na kasan God magay panna literally pangan magat liya o wangin may ikekta na shishna pyro teorik makasan God parok te ridi may ingan ti ingan ilba mo del finnelie buksimo mo ingan sing kumridi of in when kalme te ikekta na siu na kumridi na kay pa na wan teorik man ke mo or den kan vlog na ke den kan liye ben kan Kevin mo ke makadin chut na siu mo pyro la shu kung gen kumarke panan kung kan matay na kan pel mo kung de akula jimen na ke Kevin na pala wan in kolum na ke Maki ikekla masin na siu. Maki ikekla mkalim ke kumpone ke kumpetay sa misingin na. Ikekla ashkalam sa kung di siya reading chon to lulmekor. Ito lang mo rin peptay sa mga ipan na ashkalam silong kya misingin. Katagan ni Bak, ashkalam lak misingin. Si Bebek lang na siu? Ako para kita mo ito long kastan ka ni misingin sonora kita na maki. Amin, tingin na ikekla na siya. Dalo nang gamdali que mas makat reading basta el quote ke bienga que bookman igas Luke sapta igas singaul fos il kan read akala in shishla kalia ki mangna sin mit ma bang marsh itala na sin mit ma bang marsh lad mit la o ikekla na silus na kayo sa marsh posis ella inko in long kasan got ke na pai inko in long la mel fat na suman ligina kon na kela mel fat ko Ilupe na ba yung mga singan kan non kala me kad me kan sinsiya kila ifo kadil rang ifo ilang na be. Na panang inkan kon na siya kay sinakaywa maluto di kaya katagan isum na buklan chan sa taon gosh. Foso yung tulik tan siya taktar siya na katflok na kay simay kan kaya siya katigesa na siya kan liye. En lash na pa yung kaya misingi may kan nakayikat mo itakaywa. May kulansap na kaywa ka matlalad pong nakamisingi ope. Katagan ni ready books yung anipina o siyang nultulu. Katagan ni ready. Kadrit
Online God by sang moon. Wang Chipin Garland Waiter. Gassing or Gascassit. Massinga. Neoing Katashi was still alive for me. Sister night time, he came at I work la Samway ma still alive for me. A Samway at the Gaganov. Ana English Bessia artifact Masuos, Ma Wangins me, Tana Europe, Papa, Elfin de Castle, the Lankain Tapa. My best Elos Polople, Etia Civil Bewilla. Well, doing General Change Yaxi. The leader might gan in on a paradel flock let with Jesus. It done man. It done man. Mirror del flock le. Mark him man. Mirror del flock let with Jesus. Kidel flock le panang akchiaga. Came in the flock let with Jesus. Il del prayer cotel sa prayer. Silbe, e del sapere ko del sapere ko del prayer. Masina. Sapar. E del sapere. Mero del sapere le flock le kalme pa. Mero kung siya ngayon lalong yung kiyasan gata. Pakalmi yan. Di ali ka charm kya alusin. When one spin alusin na kimula lalong gata. Kaya mo ka 3D ngayon ko na kalme na siya pa usin mo lang. Ngon nan kat pamoy mo na siya. Katingan ni Bakiman. Na konti long silong gasan mo ito una mens konti fine kum siya tina erekta mo. Pero fin gasan kat pa kum ti long silong mo mana hilya yok sinapay. When fin pa mo ulo o kum ti long gasan kat fin kum ti long si isye. Tina upe ko din kan kalam ki gasan kat. Katingan ni Bakiman. Tina upe kan understand gasan kat to jok upe kan accept. Li fekya na fekya kung kanchile musingi kung kadashit lidu kung aruyan na ket wikvasho kung tewon ang itang na ke Kesan God Word of God el tena upe kumingan understand kumingan kalang ke to show Kesan God ilala na upe kumingan accept God may the kishubin Molin ko elasha, kachkikin kan sang mola shita lasha, kalasha, kachkikin kan sang langas kastan God. Kachkikin kan norik magin experience ar ke molin ko sang ingan sang akadaya kastan God matiko. Iltiko experience lash maito, ingan sang akadaya min katiko masifan na mamait lal bungin na kaywa. Eric magin kan ito lalin kastan God pa, ngon madalan God. Katingan ni Bakiman. Ilba mo Jesus ilba klan mo lebroy ke Babylon kanu si mo itak sing may aku yek sing masimay ko na kilim ye kastan God ko commandments and God and siya ilba Holy Spirit na bensi mo Holy Spirit na remagimolo mo ilita man ko iltan naklan God insien God bensi mo la shoot na siyum kum accept ye na mo ingon sing ito ka na siyum ke mo in kumpalakin finkum del skosakla Mitsivin skosakla mele plakun. Let's wear le, let the wash le, le me, le ngana ka charm ke ngano ye koke. Kumingana ko kum sa perle. Ki Jesus el charm na misin matamalut-lut ngay. It's a very hard saying. Itel te koin accept ye, tel te koin kalim ke na ten ta klein. Pangi may sikya na gimuli ni Kuelash mit talal bungiya. Di kinakon kan long na may Holy Spirit at na siumo, o kung pinlong liklik yes si pena, na may kasanggat fa, kung may bakin na siumo, kung may disappointed, kung may saparleke. Masingan nila akalim nila, katilala kung yung Holy Spirit, inkan me, akalim niya mga na siya, o katurik mag-experience na siya, inkan sang uskat, kakata yung malangkat na siya. Ilti ka nurikangay, katangan ni back, praise the Lord. Ilti ko, nabanang kay Jesus ilpa na sila dala, Iloran na inangay. Iyan na, ang kinabansum dalang ay ito la sa ati, etilal fung yung dal ko yan na mising. Pangan masimaro dal sa parle.
Babelang lang kain na ro, Jesus lang kain act mo yun ako, rela quality. Ano kaya brother should like you kasi nga. Langgan ro quality, si pelo kisisanan mo lindal pong iyo. Lesh kain ka no rela, kan kalam la siya sumna. Nalilo pang tuwas na siya, ngayon mo me, post mo sa perle, tilaw ko Jesus. Monkey me, monkey should paint that they kalam ke. Kung pinte kalam ke kaya sanggat mo kung radio, Main kum di siang ngon in lan gading niti kum kaya kum ke kum sale le kum sale le te me dui ke pangin marela kum me fuluyak sin Jesus kan me ba pangin marela pini peke kya san gata kum silela tarshu kum hindi pa Jesus e tram king na panang me sa per patako ke pel na kay wama kum shiki kan rebel against God ko kum shiki kan me kishwin na kum di kyalang ki kya san gata na panang me kum line mapayising na shibesi magatlutu kenag tan kanita na mo me na muito sa parle vlo na vegi ko yala kum vin sa parle siki mga vako kum shat na coin sum ke mul mapat pat sin to so kum vin sa parle ke kasan ka daksi o sikumo kum te kan of ordan ke pasu ke ben fange kum ti to la me kum ro han konorik fangen marshi was as kolum ashma ashen sayen kasan ka mai konusut na shum ingansi pyrexi the longe period fange eliklikian na kalam na paye nagi Jesus el siyak sin metamaluda sil bider ma men siyak sil dala men Jesus el siyak men Jesus el siyak men ngawa ona si men siyak sin metamaluda el siyak la men Yegos long si besom kan me pa Kokum long si petile mataki kya sangat. Around na malan fella singo mal riti el fact yung ngol tole el famo me. Ngon may sang moul wengen shupeni kwe. Model po se kya pa el famo me. May si del po se kya ngel mo me. Kum delenim nga pata ko inko shaw me nga pretty moul si. Nang delenim ki siya dele mungu ki kwe singe. Pangan kasilan Jesus matel te kalam ke natel mut ko nanake narapan ng pakana kinsiel dal na pay. Maro kalam na kadmulin may akpay mulin may tlasya pa kung di na rik maganganan ka di nakatay na suma kung di kalam ke kasan gata o kung liklik ya saplatar. Wangin ito lash, wangin ko lash, wangin kalam lash. Fin Holy Spirit kat teorik magin wangan na payi masikat kanorel. Wangan experience rik magin yan nagirik malan God. Wangan experience. Holy Spirit and God pakol il paluti il pa akalan niyo kanito mo. Kung di kain no tayo lakat. Kung di kain no tayo lakat, kat la tibak tayo yan na siyum. Kat la ikes na siyum, kat la repeal mo kan kalam kaya. Magaypan na. Kung di lutut ka ni tayo lakat. Kung finalad pong ifa amen. Nabanang kitang kaniyay kay Jesus at bangon mo, kung hindi lang si Pefalokle, na may Peter pa. Peter el skipel, nagaywatal, tafong lepel kantin pe na, aspel na pel mail, ito lala, soon pel sa na, pangan mo pa yun na pel si tuga, siya sa siya pa mo ngay. Kilagi na tuga, kung pasita. Kung magay na fakla pa, kung magay fa na fakla stop na pel makatafong latin na ini na kinain kan folokle, o kinain kan siya po siya na siyak sin God, lain kan nanak man na sincere, siya syokat yan, katangan ni Bakimen. Mwit sa perle polo, sa perle patat na namin. Mwit sa perle patat na do. Sa perle patat na namin din kan sasala kung di ka in-afford kan tui, kung di ka in-afford kan folokle. Na dalongak lain sige na mo, posin matamalutu tatila with Jesus bel sa valley. Ana me wuliki, ana ashma ko in karungin katyang sayang kiden matawrun God. Ash, kanash masin.
When na pay. When na pay. Na Peter at son in contact lamin me. Il haklen at tana. Il tar in na lang tilalain. In na lang naladfungin mo ko ni kek la kalum la nasil. Il tek la me. In sisi ke manikal in sisi manikek la nasil la nitola. Te mwit na kayo pasyalu ki senri na kayo matkon ki Kosrae Kona fellowship. Il la ladfungin ka. Pangan fluyak la dala. Kung fluyak la feket na sumo, kung din ang ladfungin ka. E pinkat perfect na sumo, ito. Ikalim ke para back lang ngayon mo me. May sin reading eh. Uni ko liga siya reading eh. Mohel mo. Kung kada siya was siya na ladfungin. El read forget. El mo me. Uni ko tuloy ka. Uni ko lagos kata ni read uni ko lagos read. Neo inge katasi was dia la lalfun. Mene oinge. Mene oinge. Me kalme me fago ne oinge. Ifo win kiden sa per kipel makasan gat fight kek na si actual sigata. Me sipan ng kiden kan sa per. Me sipan ng kiden kan fluya. Me sipan ng kiden kan na me. Alam na patata na pay ke. Kasan kat pa pay ke ginaksyon siguro o kung fluya ke. Min me. Masifan main kumte sukat ke kumte suk ngon nan kadin kya ko o me kumra kumlong na sukye o en ki kumlong ngai na kum sukye kumte itala me ashkal men malfa ki mangan ko chibe video ngula ko read Ilito, me nga kayo na raw, me kay sisis kayo na raw, in kayo tulugan niya, masingan kayo pa, mo ilito, mga nakayo. Kalam kayo sa ito ko ninsingay, sa ito ko tilapang na lang, sa ito ko titagakon na lang, sa ito ko time, akalimilap, kung win na mising ito siya, kuwang ang lalpang ilong, kung kalan sa pagkat ito siya, kuwang ang lalpang ilong. Pangimat il tuwash ke la kekta in kuna yakakla na pailas. What is your true color? Why are you joining this disciple to be one of them? Nandiyan bakit na si mo me. Ngay tala kung tinalad, kung tala ngay tala kung bait kakin yayako. Kung tala ngay tala kung fresh fact ka. Kung tala kung tinalad kung yan. Kung tala kung tinawiri ito. If in fact kan kalam siya na pwede malpat na siya o kat fluyak na pwede kat fluyak na staw siya na kung di patating ganak po siya kumle o kung sige kan me kal tari pinpangan wangin ma Jesus sa kayo laki ilti ko na panangkita ko na sistem kan di ngay main kanak kayikat mul si katash kemisingin Kung na perkiklan sa bakat, si katangan ni Vakiman. Kung pinsa perkiklan sa bakat, say, forget it, don't do it. When siya penasum, when siya penasing God. Il ka honor God, il directa na sacrifice makay na sing God. Kung pinkilan sa bakat, when kumaplikate na kaya, when kumwime, binisyoy singan. Mình cũng pastor, mình cũng teaching, mình cũng we media, mình cũng we usher, mình cũng we matan, mình cũng we primary. Kung pinarorik man ka, kisibin makunom, wangin sibin na sing God, ilataking anyo kumakayikom. Mình pinkatin tingan kikulan sa pluman, kumtikan ka. Katangan ni Bak, amen. Pinkatin tingan kimakumran na kim, urik malum na sila. Wangin kolom, win me. Ingan ng kat ki mawin makumakilamila. Nga kulain sa bagong papagishpin, nga ingan na pa'y kailang nga ito na kumuliale, nga taliksa na tumisingi. O kung pinkulain sa bagkat, kumingkay na kuy kum na singkat, injustified. Kaya kung niyang masap, niyang murik mabulong, ingan justified na kumuray la wo,
Pangan masyot sa per, pangan masyot na siyang kung kasyarak, pangan masyot na siyang kung tapaluo. Men, kung sige kan lain sa bakat, orang mo makasikunum. Kadil tina lang si kadil tina engan ke kikat kalan sa pel, men makunum. Misingi meluto na siya kay sinagawa, ingan kasya kaya. Kaya siya nagsinsya kilang kan lutut ka nanak ke. Muito que as clientes abacate, olha na tua que eu ria. Muito que as clientes abacate, mana em que não é que ganha muito. Como é que falha me ganha fana? Na senria ele tocou, como tocou na casa em que famo, como tá lá me clientes abluman, mana como me muito ali. E vim foi que quanto na chu. Como é hoje kan chu que mo, ele pai nga sem den kan que acha que. Ko kung ba mo kung pinpangan mo kung ba ko, na tuwi ki mga ro. Tisay sinlo yan na kidero kaya. Tasok, kidete mo klen lungan na kaya tisay sinlo ngay, mas kidan ka nito pa, kidan kan palok na neuron kat na kaya singay, ito la katil ramana lang si, when in fact la kum na kaya, katagin back amen. Siyam siyuk singa ni Mekos posay ka, amo pos na tolu, pos tolu ya kalimye. Acho muito fair, mano, assim, acho muito se vai assim, mano, olha não unfair na pai. E quando é na lena tem na wo makati lera, e quando wo ngangi ay lera ngi, wo na sintoma da gluk na sikin ang ora. Mun me, ndel tala me singan. Acho mata pung leke ke nan kangi yo. Acho ma kum long ke tabung leke nga sham ngi. Mo muy sinit ka fa mo me, nangan dita lena tina fall. Onan makatil mo na siyang katil tinawo na siya. Ano lang nak na sa iyo, militin nak na sa siya. Metapong le. Ash metapong le, metapong le. Ona siya, may nagakan na shamram ke. Bay yung fon be, mam de fakan. Mera, siya, example. Il din na silosal mo, mapay yi siya. Amen. Il din na silosal mo, la siya mo ule. Dus je gaat het zullen, laat zij het maar kunnen. Het zullen. Het is dus met lenen. Moet me people of amome, het langzaam met de gewijn moeilijk, dat er niet bij komen. Na het free keep ze, malas moet je kan checken. Dus je kunt niet aan bij, wanneer tapong leki makati laro. Vind bel si malo pen bij, limul ma pastor Frank share again, ma wingi. Men sikap mo ita tikon kuna kada mo itladal ngani mising. Kada mo itnay el February na when le Malaysia na we mana kayo. Me kita sang akada me ko sang comforti. Fin God mo si bangane weekend na gisap la ya. Ipoko kuluk. Ipoko ista mo itlog. Ipoko ista mo lantalik sewlok. Ipoko rala puriak mom sige. Ipoko tiliya ya. Kita to buk fugamangan. Astop na kalam ke kasan God. May nakat fuluyak, may nakat plemi kat, para clouded mind lasha, kat tilong pushen Holy Spirit, el sham na pushes na simun, Holy Spirit el dekan force kum na kimapay singay. Kat tagani back, praise the Lord. Il de force yak masing. Kika dridi na kay ko singing ka na kay kat sinaga kay ko singay. Makiak kalim niya na payla. Tiko. Tikoin si pelkat il kayo. Il tikoin kayo la manwang matunay mo. Il tiko. Namisingi. Ano kinairik na ikle pagkaki. Ginayin ka nito ka na kime. Muling ka lang sa flash kay sinagawa. Ngayon si makitayin ka tari pulayak na pai. Mekataro ni misingi. Kemulin kalayan me. Mul makatit place ka di misingi ngay. Sangak fresh silang silang kat. Main sapla yan mga nakiwa may siya kaya kimugla siya. Puglan Ecclesiastes fact pel post na siya. May na kes maganyigat kisap na singalu. For singal tuloy singalak mo. Pingat kan ready. Pamangan may tako na kisap na yan mga nakiwa. May kumra misingi kayo. When makumra kayo mo kumash kayo misingi ngay. Ikaw yung glorify ka. Tapos kisinsya ka pa. May ka no rik makiyan kumrik mawaya na wangin kadil. Kadil di sikya kaya.
Me kumara misingi, ma wengen na pay card ke, o kumot kumakad. Me God it glorified ke, misingi. When it been back na kimaluto tash kisena na misingi, it been back na mame, ma kumara na pon na, il tenak fashion lang sila kipel singi. O kumara na misingi. Mana kime, it been back na, me kidera, kide shungle, kide puloya, ko kide po si zelek den kan long. Wengen chupe, nga pagi kaya ben kon karigan. Kung vinchuk me, ini nalan mo ni kwa loman, meti mo ni ngal loman, God commit sin dar. Wengen pelangan kan rikasan God. Wengen pelangan peroy. May nga pata na kiurik man. Nga bin pata na kiurik man, nga kan sumdisisi lang nga. Panang, tarang ati prime singing, ati di ka sangkat mi singing. Kalam ke, Pastor Frankie Kashkat pepiyang and confab. Siya, kumeti palakin masingin. The show, Pastor Given in lifestyle kan kalam. Talungan tu, maitlong, kawatlong, ensum, e palakin ilya singin. Minme, katash nung masi. Kumdi si Vena, kadipin mayok si pangay. Na decision lum na kaywa, whether it's good or bad, ila effect mo lang may pause. Kimano si, kadmano si. Na kung finmano si kimasangay, o kung te akversi, kung te produce potential luman tinaurik makalim kimasangay, it para na manaspe mga katash kaya, minme, ngat timano si, ngay binmano si, kumibinmano si, kumash din mapon si. Meti na glorify God ke maula siya. Ligi dalukwel na wan na lain sila malpakan sila. Dal man, musingay nga kibat na siyumdal na. Nga ito na si siyumdal, ito kakan niya niya. May feelings lang may pel siya. Feedback ko. Kat wina pag mga kumudala man, kumlimana ko kumarangan, tisi fan na nga siya wuke. Na may tako, may kitiplakin, lapeke mo kumewela na pay kila. May ito dito, nga dito, pastor dito, brothers, sisters dito, to shock, kita ito, apa nang may, onay security blanket si Pangan. Ilorela kung kona, with all the obedience marchungan, ilsang supporting, masimatita iya. Na pensi makadin pa na siyungga. Na kumeha siya yeke. Dalila pa doors na si mga tamalutod na ilwela sa posa ni inakalim niya mafas lala. Si Ebela babalang kaya Jesus ilga vinfela singa. Ilwela kalim la may pospas igual wangan insiyal talike. May pospas with Jesus wangan pela na sin Jesus. May pospas ka lang sa bakat wengen siel dan na keingan dal dal ke nga fakin chibak ka kung fin sa park kalan sa pakat ke urik malum din fellowship ka church and na sien kumash ke masi wemit kanara pa kan tui ke magunuman shukat shuk me so kol paroy na ke esta pel moral men kung fin kalan sa pakat o kung sa pair o kung sensen kan tui kung rela man kuluk sa na ke molum nga orela man, may kumpit sa par. Kung dan maliya kayo mo ito sa par, rawrik mo. Ilurik mo, wo, nalikan siya ma. Nga, sula pa na yeo. O, o, wala. Urik mo po sila rin. Tapos, il tira kinsiyan. May sap kinyak lang na rin, palkaskarak na rin. Kung pinkalan sa pagkata, kung may na yang sin may siya. Massive fall, di pa mo imita. Massive fall imit pa. Kung tui, tituin ma. Tui, falak na rin ka. May tigimana kayo. Kung pinti syukat kay kain sa ngayon, may sikya ka pa. Kung si pena iskom yang kan siya na karingin. Minme, kung siya na kikaringin kong. Kung di kikatan kan instructi kong. Or correct you. Kung pinmait si mati, mait lang siya, actual siya kung siya, kung mait lalfon siya, na kisolong at fako. Kung pinmait si masyang, long, may kaya, kung may tlal punsi. Kalme pa men. Fin kung may tlal punsi,
na kum te kain karangin moling ngan mo ito siya kum kain karangin en la ni kwek molan mo ito or palang kum tangan mo woman na kayo. Jesus is quoted back on quote singing mo me when should been callers mo ito dollars mo ito arulas mo ito na kimalan ni kwe o kat say waru na kimalan ngon. Amen. Kat bin shuk me din na lars na ki en la ni kwe metigyan nan ngon kat miss the mark. Cleanse of God. Cleanse of God. Rigmawo. Tasha. Kulugin siyum ke. Mtaldala. Ini na napay katin na napay kat kipe. Ildi ba mo kan tuit. Ildi ba mo kan pas. Kan shike wun sukmit masin. So piteki rol. Mtali sam ke. Me sister na kushaya. Damdal. Mary Martha. Daliki Jesus yung sumtaro at pagniya. Na lucha na mesika ke. Siya kan kasgat. Orala sharms kungan. Kasgat na vondo. Sister say na medero. Siye Mary. Oh, Mary was Mary man. with, it will not Jesus. Masimitigi. Masimitigi pitaki. Mese. Kiam lal tu tati pangasir. Masit ko mita pangay. Conscience lalakula. Il-intentional na pailan kan romase. Ilakula para el pitaki na panang me. Is Elis mamulse. Na Marta. Ma mesemitigi gafo. Ilya na nakala. Ilakula lang koin. Akin siwuye. Ilkioro in landiye. Miracle na ilaro Jesus landiye. Miro. Urik mawula lang. Puluko. Mesa nga kalim niya. Ki sharms ko keldala. Metor kaskas. Shangal kaskas. Complaining. Ilma. She was complaining. Mel tor kaskas kaya. Lalma. Siya wun sa balan kay na Rick Manwin. Na pangimasang kunek na pala aru la siya kat sang langikat kiswar la siya. In mo kan kun kita Jesus lang. Ngay tala makumrangan mo na pwede siya kung tala metiin siyong. Nalpakang na sila ngay. Kumina kan loin kelilo. Ngay tipak na siyong. Di ila melarong ngay. Melarong. Melpa na sila. Marda ke. Ilmo men. Ilmo Mary il chulela kan me pa nanaklala il clear na paye initola melero ki pensia. God il tinalongsi ingan ke kon kulan sa pel o tuwashin siyo. Pananguna pa'y follow me kan tui, te tui kan me, tui siya ma, tui na kum. Sumnaral Pastor Kevin, Pastor Frankie, nga palakin totoo lang, nga siya kung din kan kaya siya. Man, pangay lunlom si may unwe kong makatagal ni Fakiman. Kasi kita kan niliye, sko siyam siya may kan kaya siya, nagkipuklan Luke, sap na singaw, paslungan lumekos, tulungan kata. Lungon libekos. Kacab laki, urik mawo mame. Urik mawo ma kuluk. Mero urik mawo al kuluk kel Marda. Mage me? Mero urik mawo la kuluk eh? Katfanain lang kanjing urik mawo ma kuluk. Fin kumrela 100% sige.
Kete silong. Messi fan na red buluga. If you cheated, Kung sa kibung. Masi fan na red 100% sil guluga pa. El tetesi. El te mashkiya kumsi. El kum na akula kanarama sitar powerella. Kung 100% kete siloma. Tajak me. Kum siya na kadaus kum. Katrin ni ready ma singin kan cash kan na siya orik mama kunesh ma Jesus sa sham kan na pay na siya ke. Katrin ni ready. El dengan ba? Jesus. Namatay wa kulukla. Ilti ta coin lut. Pel na kay wa may sita ko. Ingan ready ka san kat na lang kanitela lan ma coin sang line mate. El kulukla tar. Kum urik makin inin ka. Aklusyong din inin ka. Yung umis ka san kanitela makan amen na sinmet. Akagay na sinmet. In mapayis yun. Malutlutan ka, gigasan ka ta. Iltiliti kum kan nakagan ki mapaye na sinmayit, in siyang amayit, in amay na sinmayit, in pila siyang mayit. Iliti kum kan makanorik magan nagkimuluman. Imit. Iti remagin niya, kasan ka, iti remagin niya kintipedia, mantikan tipedia, kasan ka. Namasin ang katlong imig na eh. Muit pagkasigan. Mutliti masab. Muit mesi, Mutliti masab. muit hindi masap, il perkal sa per. I mean, ngita nali. Kumnitan muit pagkasi, muit nga non ko na. Shkinon ko na. Il sum, shkit Jesus, il muit litisi, il ito masap lan musye, il muit itosi, il muit pagkasi per. Nganon ko na masing, il perkal sa per. Megat kayo in inferno kaya mal sa per. Megum ka nurik magkin na kaya mopile mo sa per si. Without even looking at the whole story. Kung niya naman tayo kiyan, kung nong na siyang ramlan mo itsik mito alam eh. Maan nagkawat ka kinwalala, mo ito orkas-kas. Na kung ito alam mo ito pagkasi, kung ito tarlail mo itsik mariti kasan ka, tarak di kalang kikasan ka. Might pause claiming more retail kasan God. Pay the shock. Retail kasan God. When in makilim yun na singon ng God, il man kalme ye. Rong pin may chimang claiming mo kung retail pa pala. Il te kan usek, il te kan kasyakom, il te kan ralaktay naman. Neki na arch revelation ki makum readingan. Kan me pa me, neki na ngonan katashin kuminakatay na siyang makum readingan. Not the first kalim mo. When readi wangin kalim mo, payan ng fololo. Lain lash kiten kain ak urik mana sin mo itat saplat tari na pay. Katek ko, in may cleanse up ma ramay tayo ni nga na katek pari me aking anyikat ki akus lasha. Na pinmay tsigan sumangin kuma ilmit sa parsi. Meron ilmit sa parsi. Mga kumlan kan pa ye. May kumlan ka. May chivin sa parsi. Sumura kan siya ngayon. Ngangin ka ni Nel. Para kumriti na ingin na may tsigan na. Shkinan ka la. May pagya may sa parsi. Nanak na lom. Di masing ngayon. Di stories ko ngayon. Shkinanan ka la. Kumitatari ko. Ngayon kum na. Palakain si mga kung ngayon ang limoy siya, sham-sham, o kung ito na pala, tipangan malkifako. I loot just going around ng kain, submelan kan rakila, o makifan na. Ilta ka na room kum, me, weka ka na nakasyo kum na siya, na fashion monguma. Na kung ngayon, kasi pa akong dalil ako, may timuhan sila.
Kumngiten kumito na payi, o kishipin mo siya timta kenan ngon, pwedeng clouded na pwede dito la itayak na mensiyan. Ilmangil kanan mangil kong ngiteng to na katil ka sensyum kumito to na me. Mwit singan ilasor ilsaper na pay. Ilsaper. Kung pinmaulan na kaywa angan, mwit saper si masipal, di pa wimita, masipal imit ko na ran pa. Pas na kung syukwin ka, sista pelom na ran. When pelom na rin ka na siya, katurik makin, kalain sa plasya, mo pangin pelas na singkata. Paurela. Kaya burn out, si pena ka na uskat lew. Makin me. Tigalan na siya, kaya me, nga kalain sa kung mo, may ala na nga, alam, pela kalain sa siya, mo. Kung kofla, niki, ingene, pay, kung titur. Mwit kaya singi, mwit sa parsi. Kumintap kaya sa par? Usi nagtanaklom. Nanaklom, di malun pa pala. Nanaklom ki mwit ma sa par. Atin mwit sa par nga. Amal sa par mwin. Samram to na. Timapay. Sige. Mebe ang nan ko. Sigo kitenshin. Ito kan. Poset. Nakan nila mela pak. Nikin na mela. Sa par. Dali kan siya ngayon. Munin ko lasyo. Pelsi maya yok liki na munin ko lasyo. Kati ko'y nakilin na may tayo akilin na lapay la kung may na po sexy. Masipan na rapa may ngondan kat kung tila matakye o kung sila na shikikan ko yung cash ko. But Jesus is liting na may tsasum na rata na iltalamen. Iltalamen tsasum paye. Kaya ready la pa yung mukha ko may piso. Kat ready, read. Siya matluti masap, ildaga injigel Jesus. In fact, matluti may ngaya kain mo mabat. May simle in masapa. Kumak, namit se fact. Kung valang silim gatlom kinsiyom kayo. With all your soul, with all your strength, with all your mind. Elang si mit talan lom, wala nakikom lang si kum si fen. Paisum, para maingi ekom famol. Emut liti masap se kinakalim yisuwas lal si fen. Oh, Galimness. Siyak sin Jesus. Siya may talan laka. Et Jesus iltapu. Siya pela may tsewa ito ilag. Na Jericho. Kaya may kusapa siya los shokilye. Honel ne sak la nuklal. Es sisal la ilan apkranin mis. Nain pel siya na siya may tol iltifoki kinik sa kuha. Siya may me? Isang may tol. Siberit? Okay, pension na? Nain belsa na siya may tolil to fogi kinik sa kuha. Tasha kiliyak mo itse el kofla lakail outline genik ngiye esomna. Inoye sepena harshpe mo it Levi si farsyak. Kiliye mo itse el kofla na genik ngiye efalen aso. Nasiya mo Samaria oye befasyak genikse. Kiliya mo itse ilarle na pa ako matal. Ikalak kang na yarol o kang oil in olive wine na kikinitkel. Elo siya kinitkelo. Shakalang na fin ko siya natalo. Usela na in lomsin mo itfash kaya nga nalang way. Kilinto ga Elisi bin silver luo. Sang na sin mo itse maliang lomse. Efak. Dielang niki nga falop. Nang efak falya na sum katay na makom si slakel. Well, Jesus ilfak. Patuloy. Ngamda kikikapwa. May siya kikapwa.
na kum deli ngai ti patle. Ete me sapla. Me Jesus me muite or sapla na sin muite maliang innkeepers. Melora. Melpa na sin. Melu. Malu elro. Malu el sangin molila. Shupeshe marak te sham kya pam tel de tola. Umdeli masikya maunye manake wasikya ngai. Folk pang folkinosi. Folkinosi. Erupted kumdeli ke pipala kya mangin konna. Puksinga kya mila kata foto to me na pipel to shok. Ashma Jesus, iligi ak na kan observe in ikas matash, ngon ka din ikas, kren mo koin akula any seconds. Melu alami. Iligi le lunotil se, tam na melu sapla. El modela, melu el modela. Mel sang moli. 2 pieces of silver. 40 years ngayon. 35. But really to yung mga slowing with the kensing when ila cash kat kum tel tala ti peling kat towards la tui ti peling kan chibesom suksi alu when alu pay. Kung binsu ko alu pay kung magay panapatapong na ngayon mapay simpan na pa Jesus ila sing kumtari. Asing kumagumsuko. Inti aşk kitay na yen. Fostol mo limi ko shil pa mame. Read. Kilendo ga elezi bin silver luo. Samna sin moit simaliang lom se effect. Yelang niking of a loco. Nanga effect falya na sum katay na makom sislakel. Umdali siya mems ko Shimon gave Jesus the loco. Umdali bin silver luan. Malu ordinance lo likian na shish. Lun en singay. Umdali en si mamoy chepeche si malsingay. En si malsingay na wepa. Shamam kunyo Pastor Frankel share. En singay pa local church. En singay pa local church. En si masyokom yakun mo kum tikon suot saye. En si makatin rela suot na sum kon pa Jesus lewe. Pinkatina ma Pastor Given, Pastor Frankie. We meet na kayo. En si pa kadil design. Kum tikon kay na ye. Fama masya nga. Kum vinsya nga. Kum repel against God. Kum vinsya na siya. Kum siya akos God. May singan mal pag imal mulalan singan. En si man mulalangan local church si pangan. Pangan body of Christ. El mulalan melu. El sang melu. E volti sang tolu. Osh maluo Jesus el te sham we. Kung binriti na silver ne mising e oye ka malchikin kan reveal na shuman ki silver lungan pa communion and water baptism. E urekin ka noreni insien wit na kaywa pa kalmi and silver lungan. It's water baptism and communion. Kaya naro in ka noreni insien may tapel na kaywa. Kaya kanta ka ni celebrate. Nail mo me. Ele falou fin que tem não mais mais lá que lá, leme. Leak fali kan me pa Jesus that ka orela mana kaiwa. Kata ka ni fact praise the Lord. Praise the Lord. Na kan mit luo, kinan lutut ke kan mit luongan pa me mit pagya. Siya pa luo pa Matol valet and mit Levi. kan mit luo ma pas. Pala kan mit tulo to shok luo me. Luo me pa me. Messie. Ki Bible akela mi ngay. Alam na ina nagtengkan tala. Kan may luwangan pa me. Si pa me. Siya matol. Il pa mo may tol. Yeah. Kalme pa me. Osher si. Fingkat mo osher si. Katapong lang.
Booking lisan ni pa moment. In cash ka nakikas ko siya. Kan mit lungan ilaklin masi. Sham na katus kumain ko na ako gatagdan ito na payi. Now that we know that it's water baptism and communion, eleorek ni kina Jesus el Paloko. Kumbing kalensa pagkat, kumdis communion, kumdis water baptism, kumti kain pang mo kumakulan nakita ko lang Jesus. Kumewa nakita kaya nga price na sin, instruction na sin Nicodemus. Nicodemus, kumkali masap, kumkali ako kay, kumkali man kay wala man may ke, tasya kumti na akos mga bako. You must be born again. Mit kalan sa cash. Ukwe mamit fact, matinin ang community, matinin ang water baptized. Siya kita long. Pastor, alu o patmom nekyom, missionary, ko Jesus. Kain may tuwan pa me, kasing nisay pa me. Priest, mese. Levite se. Me il signify. Priest singan, Levite singan. Il ti mixen kan na. Jesus il sham law na sis na paye. Kiden kalim ken kan aku ka kiden ti me ni kun plan pela. When il malata ko na mese. Later ko me. Later ko mit pijama se. Eh? Later ko mit pijama se. Sibe, sinjak sap na siyak sap na humdal pinte siya na tuwit laro. Gata ni back praise the Lord. Jesus later ko mit pijama se. How? Mo. Later ko wena. Like. Later ko igus masik den kan pan na ke makatash ke bela sing den kan li galim ke enlan no. Later ko mit pijama se. Later ko in laman mit pijama. Oye sing kan me pa me. Kumete akola. Mit pijama se te bangun kumya kange. Hello. Akola nga fa pijama. Akum. Okay, kulo man la praise the Lord na sana ko. Ay. Ilta ko ki wang inita ya wang kalim ke. Second, kot kun no Bible study la siya like fuki na som. Priest, man. Priest Levite. Ang delta la mental signifying ila kalim nila. Sacrifice ewan. Ito. Jesus is the sacrificial lamb. Ila kalim mo kena na church kilan gantan. Magat observe he. Kalansa magat pangon mo ya ako gatang eh. Ila te siya rekangan. May yoke me to. Jesus is back. May masap si mayokan. May si ngayon tangan ka ni small mapatpat. Na Jesus is me. Il tita boko lang kisensiyak na sil. Inga nu sila. Lankan pak na sila. Masapa te coin mo lala. O masapa me. Iakata yun na sila. Layer of kama in na lanaron. So God flow na ki priest. Levite. Mary Malan priest. Mary Malan priest. Read the scriptures. Priest. Ki Old Testament. Rimalal ba man? Representative. El pa uhusek offering ki mga kuluklan mo ito. E meron man ng Levites. They were the chosen tribe. Dahil ba man? Chosen tribe. Kain may tulungan na kilometer siya ete kain silbe orik makinyakin kan mulikat la orik manulungan. Mun pensi makadins Jesus mana kay worship ke Jesus katang ni bakiman. Na sham na katus kumain kan singan na siya. Amit sing Jesus el mame el kapas lan kan kalam ke na paigi. Mikisin siya simitan may tsingana mitlan may tsing. Kisin siya lal pun sibat ko nga sin met lal met si.
When iliang masa pata siya, ilte wood ke orik malangon. Dahil bangon mo may tigas, may singing. Aru ke klan sa plankat, liang masa plankat, o ilte payapakingon langat. Pangin mo ya, Sir Mayorella, panang wait na kay wife mo me, kat proy kinim, kat lo sa timo na kinim, nga we ministry singing, kat speaking in tongues. Na met Jesus is back. In moment, fala ligiya nga tetay ko. Hukiten ko ines maklaingin na ligina kiten tukilan sa tanah kiten teorela. Ilfita ko na paingin na may kumdel talame masangiti ko yung wangin kumait na kayo mawi Bible study kay ko. Kumaito na pala kumakula. Uy ko ingin na kaya nga siya mamay. Kumaito na pala kumakula. Wangin may titawan ng kumain. Ngondan ka cham-cham na simula. Ash masilola. Ite ko. Kumito na ko teorela kay rapture siya. Kumpala ash kusin siya kaya. Pensi pan na may tako, kumita na pala ko rala pa. As misa siya ka charm kun misingin ngay. Kipuklan, Filipaya ako siya ako. Misa siya nga tim misa siya. Il massimo, upipelo, lukalok na pa as masya haning kumtar, tikkan mo kliyak kumain me. Siya tarkin lang ngon. Kung pinukalok kaya kung nakandala, kumerela kipen ng rapture, kan me pa, kumet yorela pena. Kalam na pala kumeturala niya na. Nagkakaroon ko yung kalam na kaya tinikuin kaya tikong kon mo kon sa ilme isa man na kayo ke naknuman tilnya na kaya nangon mata ke proy na pain ko ni kekla na siya kon kalam kaya na me kumara ni pensyon me makumra man ke me nagisinsiyak siya ng katulog na kaya kaya tayo pang muli siya masingay pang Meta bong nakiksinsiyak sila may lalmed may tsingana. Ano siya may nakakataga ni Charmer kaya? Meta bong nakikaya. Kataga ni Reedy? Read kung ulimeko. Read. What do you intend? That was a very good question. Kusinsiyak na wawasi. Tame kuluk ke. Evo kuluk mo siya po. Auk na mawin. Kuluk mo siya po. It depends. Kuluk mo siya po. No. Use this. Kaya laylayin kan kalmisingi. Kren mati kuluk mo. Irela kan fulwa na katita mana pa isin. May siya po kuluk ka wo. Kuluk. Siya ba? Siya kan vat na pa. May siya po kuluk ka wo. Wo. Siya na kuluk. Kaya may siya po tina kuluk. Wo. Wo. May siya po ilta ko. Pensi ma uskom leo na papang kuluk leo. When Jesus iltil yang nalay. Kume pena ko ni kun na siya po wo. Kaya fan na kimuluman na kume mame. Intel tala me kalima. Kasa siya ya kalimla na katina ito mo ito mame. Ngayon yang sinsiran sa kwalta ko siya na finti siya kom na may siya kom na may kumahaskyo. Kung di kan siya ka, ta siya kadil siya na kansot na siyang temptation, trials na kimuluman, in ak pa ila siya kuma. Pelupe, maupe, enupe, may dupe na kimuluman, ilte urala kum ko, o ila kilimila siya kuma. Katagalibag, praise the Lord. Praise the Lord. Para ipemo ko ni nga me trials kain mga inapon na. Masiro kumingan na ko pa. Kumtingan ki may siyaman. Kumingan na siya kuman pa nang papalangin me. Layla kain mga inpainta ko pa. Mdaligit Jesus siya ka. Siya usan na naging may siya pa. En malaswaya kuya. Ngon.
Holy Spirit. May tingiban na sik mo, ngon madalil di ko nuskum na nakimasyo. Katashi. Mana ki kat miss out, mana shishu, pa kitek te kalim ke, na ilmatek na furukak na lapso ko, na conscience sa siya ko na pangan mapay, ti pay ilan makishukle, kalim na shka revelation, may kekle ki makatridi. Katagani pak, praise the Lord. Iltagan na shik may shop, pel na kayo. Tajak, finkatang kumle, may lokal, kan man kayo, napakulo ko, finkumpatachang na kayo. Tajak, kinta ko shubay ko, me. Siya Corinth sapta singal tuloy la kalimye, mana siya kumkake. Katagani ready, in mo kaya kan kaya siya may na kayo. Ready. Nom taliki kita mo ito, mga talong, na wengin mga bakya. Nga ito tar, di ka nyo pa, may chiba na nga, well, kalim na pa ila kung dito mo. Kita tiyangan. Tibangin mo kunin siya. Kita ba mo, may chiba mo, ngalan na yung siksitan sa kuha. Nga rin lalay nga na, kapay makatfa ko. Wengin peli din nga nalsitan, ilisya. Kumetil niya na kimay show na malrongan, o lesyang wen lang sinil. Kumdilikan, kumdangalong, fake kang mo, si itan suka mo ito ralingan. Kalkaningan, wengin na inilitekle. Wengin inilmasingay. Katagan ni Reed. Singaw tuloy. Reed. Mashive na kayo makausiw na. May tsay lo sui special tar. Kalme pa me. May tsay shunbe, kalme pa me. Siya may tsay. Siya may tsay shunbe. Ilpa, kalmen malpa ko pole, ilpa sim sila mo me. May tarin na mo na kumakay pa na upena si kanal na siya maniniyang na pacing kaya ngayon. Mo kumakay pa na palaking kayo. Oh, May tsaya, siya may tsaya. everybody. Siya may tsaya. Siya ba? Everybody. May tsalal pungi, may tlal pungi. May tita ka. El treaty God na pono na siya, o na love gravity. El Rick ma, el ito ko, katakan ni Reed. May tsay lo soon beta. Tashakta kadiliang nawala lal. El tia falela inchvea kos, alakaila kalos. Kebelsa shvea kos, elva kos, esodin genik in matang la, ekain kan la mainge. Wow, katsang si best na yung anan. Na wengin, ewana kung pinita mapay. Namliki Jesus el bat na sila, ashupe sila regmagan kain maitluan. Levite siya, mesya, priest siya. Likat pinuiti na mga Levites na priest, may kalme na siya. Shupe siya malakilayman pa. Sapla masapa, sapla sacrifice. Kalme pa me, masapa tikan muli kumle, sacrifice tikan muli kumle. Masipan na relam singa pa me, cheese pa sa pa sapla me, masap na kaywa, emoit pala na kaywa. Jesus yung kanaus na masap na kaywa. Paye, ilte na kanaus na masap. Ilte ko, ek payila mamasap na sulke kundikan rela. Bible killing me. Mama masap na tikan rela, Jesus ilte ko rela. Nagilpa na church kay ko sing itan kan liye. Smeridan singan kay may luto do kila me. Orela mula na mo singa masin na church na pay. Mait na mait tikasya kumle. Mait na mait shoot kasya na kumle mait tikasya na siya. Ilpay muli kumle. Kanya pa me. Mana puleshi, mana tiwaywasi, mana may isheshtan may ito si. Ilpay shoot kalim numan to siya. Kung vinmait si mga Bible pa mo me. Kati lukan na kalim singa lagay lus na kayo si mga oek na siya na nasin may lanmin may dilito. O likis sa mga pay singa nasin talikma. O na awo mo. May si mga na awo mo. Nagigumlong kay ko singa may nagaywa. Jesus na pala ko isko.
il mola tar mana kaiwa il ora church liki mo itchela liki ko mila misinge il mo finchi be asma kum ta bung leke wangin mam te charge ngai polo ka nga pa ya ku ya min me Jesus el aksi wa sikum la tar mo na kaiwa na gel pagin na sin mo itsinge kisin siek na wo sit to show me sira la kluk la ko chibe blok accept la minute akos me sira kluk la sin siek na wo sit me sita bung gik sin siek se ki vos songol me long lon kor Ishke read the long me kor read Shibe read me drewa Sie mötluti maasap ildagainar injigel Jesus. In fact, mötluti meangayara tangay na small mapat. Well, me shibe back lesena. Me shil bangan. Me drewa. Meangayara. Koi ko chiki matak tay shike kimni tol akosla lang. Me tapong nakikisin siya. Rick ma, maybe. There, yeah. Siye, Rick ma, nga malulas tayo de. Maybe. Kina kumlingan, malulas at kunagla. Inti tel, oral, pangon mo paye, o Jesus el bakum dang na pala staw. Na wukan bakum ta wait ma, kumlong ma pako. Wu kon muste long ligi na kon sham. Kon mo lut tu to ko ki kum long, ti to ko ki kum fako. Na masima tabung le basta give it back pa me. Nga. Me besi. Me kas ma tabung ken singi ma kume fa ko inak de. Me be. Oro. Me be. Eis matolu la eis. Nga oro eis me be. Tabi kung tali kas matabong na kaya ngayon. Mun tabong nagsinsyak sila niya. Matuloy na tabong na siba me. Nga. Ace. Aro. Mebe. Out the make us jingi mau tabong. Ace. Kon ace. Diyan na. Makumniyan ni sirgi na may nagaywa. Ace. Sige siya. NCHK. Is it the whole verse or just the question? Ashe NCHK na ke il tito il fact. NCHK pa. Mul mapat. There you go. Kide pa jam ke to siya. Mul mapat. Tapong takong. Munit luo. That's the given. NCHK pa. Nga malum pa nga. Measure nga il tapong nga. Kala lagalim. Wengin mga. Nga teko. Wengin nga ke. Esya. Il. Natapong na lang siya. Na parang kitapong na ya. May Jesus il kapasan na ke. May kapasan na ke. Il kapasan na rol. Il kapasan na rol Jesus. Il kapasan lang siya na pakala. Na may pakala ke. Il moment. Je vais m'enseigner. Moitse. Well, na mail be skill back ni. Mail me so. Il va mo mail ro. Kon mail ro. Alors, le moment, il read the Bible law. Mail back. Moi, c'est bien mal à pas mais. Katakan ni read.
na mit se fact, kom velang se lim gat lom, kein sium kaiwa, king anum kaiwa, ke kalum kaiwa, ekinan kom kaiwa. Elang se mit talan lom, ay nage kom lang se kom si fena. Et Jesus il fact, by sium, oro, by sium. Kung dahil talay po mo pa Yesu, muli takla, panangan makumra. Ilpangan mo ilmo pa Yesu. Ilmo me, kumukui masapam kayo na tinalilalian masapala me kivas kum na kayo. Il tinaliek masapam, o ili ma ilkay na raang. Ikabasa na rin Jesus. Ilpangan mo me? Pa Yesu, Oro maingi, e kom vamon. Emot luti masap se, kena kelem Yesus lal si fena, nal siak sin Jesus. Siya mit talan laka. Et Jesus il topuk. Siya bela, Make sense here. Siya may talan mo. Fin may sisiyag siya may talan mo. Siya may talan mo. May kume pangon mo kume kansang tapu. Kume, ngay pa mama, pa may mamtalaya, pa ma, kume pakine. Jesus kilarong il teroy. Il sang sham sham squini kestala may siya tala na paye. Kiliyang mana may kanaro. May sang justify na chiven na Jesus il folokonola. Na sil chiven. Ikesa lang kanil. Kung dali ke kalang lang kata. Para pel na gay wakata stafong lelasyo. O ilikes na siya. Kita yung konak po sige na long min me. Shek na ruashroom lo min mo me. Ngayon mo floko pinin tafong le. May tiltila to siya me. Kung pinsulela kon kanta ka na rin Jesus. When siya may when siya may kantulukun kumi. Ta ko follow na kay kasan gat makaipan na. Kasan gat il check na ko. May indal tala me. Pelsi ito ko people of mo me. Ars siya lalapit ko. Ito siya kime. May mga may num. Ay siya kime. Long yan kasan gat. Ito siya perfect. Wangin kung may mutunin tayo kung findera ki rapture siya ngayon. Wangin wele. Wangin na meti kum sumay hell. May nagamawangin Jesus. Kimola. Tabuk na wuwisin na siya pangan kay Kosrae. Imitating the Lord. Why na kilangan mo, may talan lumapa, may tsima, kumaikla mo ay nimi lumanil, pa ikasya kumlang. Kung dali ke, may tlu umita, may kain may tlu umita, priest se, a Levite. Levite se, may singan, masahap, masahap sacrifice, law and sacrifice, kan me pa me, law and sacrifice di kan muli kumne. Kumak pa ila Jesus el pece la kasang shams ngonchil fakla masab sacrifice laws and sacrifice di kan muli la pagya. Mail sang lan kalamek. Maybe kibitse senge. May sil sang liye na shesh ke got liye la karangan ng masab ha. Kise na singata di kan muli kumne msenge. Akus pamulikum lakish bin lal pumlum. Katagan ni amen. Amen. Nailvan na sin. Masapa sacrifice tikan chipak na sa chikum mulikum la. Me mula la may timan fokya. Kan me pa masapa pati me. Pati raw ni lala. Min me ngay fok la. San pe na me win melaron ni parto en wakilan. Hindi na likan may tima etakan kya luwa pati. Kung yor na mo, umlesi tule. Na mo kung kasi ka tala sa payak pailo. Kati pa ko cham-cham kuno. Li, masapa raw ni lolet, sacrifice raw ni lolet. Na may situye. May situye. Mwit pagkasi. Samaria situye. Kalme pa. May situye. Fin masapa tikan tui, fin sacrifice tikan tui, sin kinin pokpok lang. Na may situye. May situye.
Delta la Messi tu ya. Kat mo na masap la kat sabok lang na tu. Samaria, Pame. Suget lekse. In the ship of over the meter. Messi. Long, may nagawa. Messi is laliki kong makumti serve. Grace, it's short na siya makumti serve. Na Messi is laliki kong makumti serve. Kan may pa penalty na kikuluklum. Mo pa kuluklum kumain mo falcon Messi. Amen. Messi is mercy on God. It was the mercy of God. Mercy on God. Mercy on God, el karangin. Baslom na kayo. Grace on God, ilus kumle, naki future long, eternity long. Katagan ni Paki, amen. Kanya pa me, when record kikuluklo mo, makishpin mercy on God. Na kung pinpatat yung sipel ko naman, me, nakanla ko, fosek mo, just keep coming back to the Word. Kung piniti siya na sikta siya, mata urun katwin, main me, pange ense, kanya pa me, molin na lal pong ising ipako en ma, winwe ko ma. Kung di ka nuno yung eklesaye, pange ense ma, that oil sen, win me, ilmo me, mercy lang kate, oil ikum le, paye, me pelaro, me mercy lang kate laro, me Samaria laro. Amen? Wine. Kanchi mo mga, wait, sang na nom na lang matutule. Wine they represent me. It represents siya ma isang unwala kinit. Wine isang kikinita in mo orelen sa mise. Yan sa in matila mo. Wine. Na mebel sang, oil, mel sang kya, oil pa men. El sang Holy Spirit pa isang karangalan. Na mebel aram. Amen. El tape ya kinit na kibuak el mel tape ngan. El nakal na oil el kinit el wine nila na rapel la kime righteousness law. Na mebel aram. Na amen. Nahil pa shock at yak likien makatapong. Fino kong tapong na dito, shock na kan shock kong yak. Likia mo tong get Jesus, ke mercy lang ka. Wangit tapong na lumanastom, te kanun mo yak, te kang wine. Nahil shock like siya na may te kan me, shock like na melara. Nalong ke kan si ma, mo si ma. Pharaoh is no meek ngay. Namuchinga. Kung kan tiya la fry la namucha. Kome kiden show chupero. Kome si mo si me pailangan muli la na chupay kasi rin walam bow off. Me pailangan pangan urik masima shamrams kung ila may chipin ni patat ko nito la siya singan kon unwek kinit na kayo siyak na na. Muita pong lawang na pinchak mong siya naske. Nagtilo ko na lang kilpers na meloro. Kita tarpan, katang kita tar, katak sa pila mo. Amen, meloro. Elusela, kan me pa tolang na pinbisyan na first na ye. Kaya sa potsi, nang kusus nga ngal sa ko. Anong krus ko natin? Kusupan din natin, Papa Sam. Nakatawa na loin kila bang. Laysugan yung takon eh. Ora lak po siya ko. Epa nanging po siya ko. Kuso ngayon yamin na bang mo dat. Kuso. Nam kuso ay titong ngayon po siya ko. Kasi ako ito. Siya ke. Il shaka ng may tiyan na kime. Tongkis ko na me. Delta la me uskat tani ke nagat chapla pitse se na ke
Maposisel si Paura na kat mo ulam siyang ilya. Ilakpayip ka lahat posisel. Kita sumni kay Yinsel, ni kay church. Ensing mo itil sumni kay Ensing eh. Pange, ene winwe koma. Kum te coin sum sang, mit wilk. Mit wilk me, orakinit kiman. Teleorela pa sinle. Namelro. Ilsang, mga sa humility usela, sumni kay Ensing pleasure la, ilor of kala pa el posisyon na siya. Meti lal mail sang lan mait selle. Na mesang hakkalim ye. Kil shakalangan. Ilsang raska. Nail fashion sang mga na shoe mo siya. Il pilation la in fash ki malala nilun church. Mitse in kanita kot no pon na la pinne mitse tabong le son pincha ke kasan ka na lusela ne ye komekten lusela kopie win mit lalo kom to se pad malo nekelo ngai fan tai sang na masingan na tar mens kon tale idek drinks men se pai Elora mama ka wanitar na Luciel na pintong ke na ilfash. Jesus said, "Mapangi mamuli kum lang. Kum te konship Rick mawul in church without loving God. Kum pinti long si God o kum kalan sa bakat. When na kon mitsumeria se me kumunwal na nalikila kwal. We God bless you. Misalan katin we kum na kum fale. Fin shaki o kum pa mitsumaw Rick letar in kasha na brothers and sisters. Na usela ni kiinse ensa plata siya pa pangen ensa pa me hospital se pa Lucela e Lucela ni ye lom sila na Lucela ni Yona muchim tawa siyangan masila wrong eh Masin orang eh, ilti sukla mit fakasing say ne lal to kagisaw ya sen race ya se siya mit lalo. Masin palti kisin saki, may simitili ka compassionate kunay kumya kasi nakawakil tuteng na kayo. Puklan na meditation and famo compassion finds you every morning and they are new. Panang me finchak na sinmait na kayo pangay. Level ako is kumiya. Ilikin po ta. Lais ko may pendeka. Lais ko may ye. Learn church. Church pala tako. Isa pa ko. Kumpangan. Katanganin San Sebastian ng Jesus. Kolak po umpaklo ng sin God. Kolak pa. Pinagdiin me. Pinabasman na kumkalam ke. Kum si Ben ang faklo. Ngayon na may tagayo. Ikesa na. Kumkain apply ke kumkalam ngayon. Faklo ng sin. Faklo na ke. Nalantapila mo wangin saplaye kononge kasi ba na ki Jesus ngai katengani on ke kasi ba na ki Jesus wow pangan Boris, katingin niya siya, pangin siya na lalo. On! Sam na may nagawa? Yes, Yes, pengi pengusin. May mga mawin pa ng saliw yung amin. Kasi walang kipuin sa inyo, Jesus, yung drum niya, ipaiwin mo kung na, walang mitsan.
In Jesus' name, amen. God bless. May nagaywa, isa lang natin buga, kipagkip natin ikaw sila. God bless. El sangue laos mo.